جودی دمت خوش به حتا کی جان است ضابطه کاری خود نوا بازاری د پکتینه و کسیم فروشکارین لسر ریان یعنی نخود یه دکانن کسی گو عربو که واهنن لسر ریان تشتاد فروشن حتا کی جان است اوج به یک رازینن چقدر زرار الواد به کرمک دما تخوش باراس جخوا ناي هجر ام نافا سوكا قامش لو بحثا ويبكن براستي قرب لغا كمزن هي يعني هر قصي سوق مزنه وفرها جيرين وباش هنا ليش بر هجمارة زيادة يا خلكي يا شنو هاتني هربها هجمارة عربية عندنا وسوكي دا أفدبس دمكو هن برسكريك دنا وسوكي دا در كفن شنو هاتنو قرب الله بفي أواي للآلية كديجي هجر مروف بالا خبي دا تشتاكو برسكريك زيادة تر در خد هلاك السوق دنا وقرب الله ونسيستما كده بمنا أوجي دانينا مروف قاربجا قارمين دکانان انگو محلاتان هر وها بستین بچوکین کو هاتنه دانی سر رسیفان بتایبت رنادن کو خلق لسر رسیفان را درباست ببن خلق مجبور بن داد کفن سریا کو عربتی را درباست به یعنی هماج دسپیک بازار بگره حیانی داویا بازار به وی آوی گلک تشت هاتنه دانی اجبر و ضابطه کو وک اوفیسه که د ناوا شارداری گل آباجر قامش لوده به ارکا خوراد به روزانه درد کفن ناوا گل دا کو پرسکریکین به وی آوای در نکفن او هول ددن کوان حمود شتان لسر رسیفا راکن ریل ج خلکی را وکن ریا خلکی جدا به یا عربیان جدا به اجبر کو حمود کفن ناو هفدو دیساجی کولان تنگ ده پرسکریک درد کفن جخوا جبو چهار سرکرنا پرسکریکین به وی آوای بری نهاج شارداری گاوین به وی آوای آویتن لسوکا یکشمه کو جیرا دبیجن کو سوک تنگ بو او بخاری عربیتی را نما با کو بچا بهادا لج عربی را وکیل بو جبر کو نها بحث بکن ها لقامش لسوکا گرتی هيا او رج عربی را گرتیه تنیه بستانوین کو کس تشتین خدانینه ل او رج عربی را وکیل بو ندهشتن کو عربی در باسمن هری داوی ضابطه انگو شارداری جبو وانا جه حاضر کرن و نها کولان فرح بویا عربی راحت داريته او جي راحت دسی که داجی کار خود کن به وی آوایه از نهاد خوازم جه برپرسه انگو بردف که رابط ضابطه یا شارداری گله باجار قامشلو بپرسم فهمی محمد برا حاضر کرم که دمات خوش به سر چاوا خیر هات از خوازم نها نکی بپرسم لسر خربلا كنت نافا سوكي تيكرن وكا زابطة نها قالك أم بيجش دسبيكا سوكي بقرا حياني داوية لسر رسيفان قالك تشتخاطنا داينين جي بس تا بقراش قارمان بقرا وان شاوا جبو في قاف دافيجن وخباتك أول وقت زانن يعني كاري زابطة شارداريا قال باجار قامشلو كاركي تنظيمية يعني نافا باجار بقشتي ده نهم نافا سوكا قامشلو ده جبولو جبو مسألة بسيطة يعني أم بيجن شيء تشتي مخالف هبي يعني براستي أم سرد سكنن يعني أم بيجن أب سكان ما أم بيجن سكان مغلق يعني شون هاتنا سيارات نافدتني هاتية قرتن بس قاوا غراضي خوتيني مثلا بسيارة درباس كن درت كفن جبولو جبو مسألة أف بسيطة السر صفاتين دانين يعني جي قارمنة أم بيجن شيء تشتي مخالف هبي براستي ام ازالت كني ام دراكن جبر مزانن يعني رديف شبو شنو هاتنا ملط يعني ايرو جبو ملط كاربي برحتي درباس بي لازم رديف فكري بي جبو لجي القلق جيام بينا مثلا خدي محلات دكان يعني بضاعه اخوان غراضي اخوان درت خنصر رصيفه فيش تشتكي مخالف يعني ام يعني دستبيك ام تنبيه ددن وقت تقييد نبي امشي يعني مجبور ضمن المخالفه بكن يعني داويه ازاله تيكر يعني ام دراجن بضاعتي جار بينين مثلا للسريان جي مثلا نيه سركبه الكودري هنا قارمتنا دانين هناك بسطنا يانجي جبو يعني جانا خديم محلات بيجبو مثلا سيارات بيشام نسكن يعني محليم نوي قرتن بيشام محليم طبعا اوجي تشتكي مخالف يعني ام زانين يعني ايرو ريج بو سياره جبو ايش يعني ام سرت ساكنين يعني براستي افيات تشتكي مخالفه هو تشتكي بفيننجي راكريا وكسل همبر يعني ام بيج كسيكو تشتين وانتين راكرن برتكنيشان دنيانا عاص بنابن ونشج وراد بيجن هفال يعني اف برنامجي ما يعني نج ايرو ده برنامجي ما كيفن ده يعني روجانا ام درت كيفن يعني دورياتي ما صباح انا ايفارا حياه درنجي شفيد درت كيفن جبو فا مثلا يعني امجي تخوازين ام كاربن يعني
چ قاسمی کاربن وی باجاری خو تنظیم بکن همه پاکش بکن يعني براستي اف ارك نل كيف سر ملي ضابطين يعني بلدي تاني اف ارك السر ملي هر كسي يورو جانت كد في باجاري ده يعني ونو ترافيك تنسيق نافبري ودا هي ونجبو في برسكريكانا مشارسه تمام يعني تمي تنسيق ما بترافيك ما قام شلون هي يعني قالك جاران شي جولاتي ما مشترك هنا بدرت كمان سريه سركبي نافاسو كده بي او جي مر اريكار براستي ام درت كمان جولاتي ما مشترك هنا الحمي باجاري قام شلون الكودي وري خصنا درت كمان روجانا درت كمان يعني بتنسيق ما بترافيك بلكي نرو جانبي يعني بلكي نافي هر نافي دروجا سيروجا الجور تنسيق ما جولا دوريا مو دوريا انا بهفر درت كفن نافا باجار قشتي يعني خازك جبوا كسين كوتشتين خداتين بكي يعني براستي بري نهاج ما قود داخوزيا ما مناطي ما يعني قشتي مناطي باجاري قامشلو يعني ايرو براستي يعني باجاري قامشلو لايقي وجولو بهتر قوام كاربن ولو تشا صورتك ولو باش بدنا خويا كرن يعني تنظيمه و باقش كرنا وينا يعني اف مساله رديفه يعني براستيجي بوبرس غريكك يعني قالك جاران قليج مرتين يعني جملتين قلي خدكن يعني بهذا مثلا اف رديف قرتينا يعني جبوه مساله شنو هاتني يعني وزان مثلا كسن كيم اندام هنا بيجن يعني اعاقل جماعه يعني جبوه براحتي كارمن درباس رديفه جبو ولوجي يعني بانجا خوش ملاتي خودكين جو مرا اري كاربن وق ظابطه بالبشارداريه اري كاربن جو ام كاربن يعني ام تشتي فا مخالفات ام كاربن راكن يعني براستيجي يعني وقم قوتي اركي السر مري هركسي كن ساعات خوش ساعتا وش سر شافات بله ولس افو خبطين كودكن کوردینه به ترافیکی رد کن داکو اف پرسکریکن کو درد کفن وکا کومیوانی ما گود رسیف جبونا چون هاتنا خلکه ورب قرارین جبر کو دما او تشتین سر رسیفتین دانین ری خلکه را نامینه جبر و خلک داد که ناوا عربی ناوا کولانا سرکر دمشه دبن پرسکریک براستی قزاجی چه دبن بوی آوای او هول ددن کو دناوا باجار تا سیستم که آنگو دیمنی که خوش نشان بدن دیساجیش بو کسین کو وی که وقت جاره یکی وان شیار دکن جاره دیان هگر کو دوباره دکن جی او تشتین کو دانینی و داره را دکن بفی آوای او هول ددن کو و پرسکریکی چاره سر بکن دا کو خلق جی راحت با و دا کو باجار جی دیمنه که خوش دا خویا بکن بله امجی هیوی دیگن گوگ کسی فروشکار لگوری قانون ضابطه بگره و ضابطه جی اوسا امبیجن زرار گلکی نده فروشکاران داگو کاری خوب بکن گلکی سپاس جبوتن و چکانام جودی علی تباوی کی زندگی جباجر قام شلو گل محاصر بو